जाथायाथ' मानसिया दिनै सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। गामिया कुमगुरि गामि, सरगम नार्जारि। दा बबेयाव दंहैयो जों नागिरबाबो मोनाखै मानसिफोरखौ। दा रायजोफोरखौ खावलायनाया बेनो, बहाबाफोर लोगो मोनबाय बायोबा हरखाब जोंनो खबर होबा मोजां जायो। जों नागिरनायाथ' नागिरगासिनो दङआनो, इनफरमेसनबो होजाबाय, थेवबो जेबो खबर गैया दिनैहालागै। ओंखायनो जों रायजोनि खाथियाव खावलायदों, सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला जोंनो बे न'खरनो थाबै खबर होब्ला जोङो मानसिखौ मोनफिनगोन आसा दङ आरो। न'आव एसे दङ दंनाया, गोबावानो जाबाय बियो। सिकित्सा लानानै हामदोंमोनबो गेजेराव, ओमफ्राय ग्रोब उनाव जाखारफिनबाय। ब्रेननि माबा नालाय बिनो, हामथारा, ओरैनो हामथ'ना थायो, ग्रोब जाखारफिनो। बेबायदि अबस्थाया आगोलावबो एसे जाखांबाय, बबेबा थाहैनानै गोदाव सोराव नागिरना लाबोलायनाय। दा एबारनि खेबखौ खिन्थु संनानै मोनथाराखिसै आरो, गोबाव जाबायानो। नायतो मोर गाঁৱৰ ওচৰৰে কুমগুৰি গাঁৱৰ মোৰ নিজৰ ভতিজা ল'ৰা স্বৰ্গম নাৰ্জাৰি। তেওঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহমান আগতেই ঘৰত নাইকিয়া হৈছে। ক'ত আছে আমি বিচাৰি পোৱা নাই, বিচাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু উলিয়াব পৰা নাই। কোনো সূত্ৰই আজিলৈকে আমাক একো খবৰ দিয়া নাই। সেইকাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান মোৰ এটা, যাতে ক'ৰবাত যদি তেওঁক লগ পায়, তথাপিও আমাক এইটো পৰিয়ালত যেন খবৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাম আৰু মানুহজনক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। এইটোৱে ৰাইজৰ ওচৰত কামনা। তো ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। এতিয়া মাক এজনী আছে, মাকেও আৰু তেওঁৰ ভায়েক এটা আছে, আৰু আত্মীয় কুটুম্ব আছে। এতিয়া মানে বহুত অৱস্থা বেয়া আৰু পৰিয়ালৰ মাকৰ কাৰণে, বিশেষকৈ মাকৰ কাৰণে এতিয়া একদম জুৰুলা অৱস্থা। গাঁও কুমগুৰি, পোষ্ট অফিচ ৰূপহী, ভূঞাপাৰা গাঁৱৰ একেবাৰে লগতে আৰু লগালগি। ভূঞাপাৰা কুমগুৰি এই লগালগि गाव। सप्तासेसो आगोलनि सिगांनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन फुङावनो, बिनिफ्राय न'आव फैफिनासै आरो। बेयाथ' जिन्स लंपेन्ट गानदो आरो ओमफ्राय सार्ट गानदो, फाख्रा सिख्रा। मानसि सासे गोमाबाथ' आरो न'खराव हाहाकारानो जायो। जों नागिरगासिनो दङ। जों खावलायो, बबेयावबा नुसनबायदोबाथाय खोन्थाहरबा जों न'खरा गोजोननाय मोनगोन आरो।